Bosan yang mayul dia ngol-ngol ngabiakeun kopi yang bae. Jual nostalgian kayak koin lain. Jual sawah. Jangan sekolah gitu deh. Botano aing be aku kita bisa bae sih. Jual sih lah. Facebook. Dah ke dia tak. Guys, sini saya nge-preview guys. Nge-preview apa? Nge-preview tuyul guys. Lihat nih guys, tuyulnya guys. Ya mah guys, ngembungan guys, minum susu, hayang minum kopi bae guys. Wajar lah guys, tuyulnya geus kolot guys. Anu hayang komen bae guys di Facebook aing, oke? Pokoknya geus gede dego guys. Tuyulnya mantap ya pokoknya mah, geus pengalaman. Geus tawas yang dijual sih koin ke Facebook sih ya. Keur ngomen bae. Ah ngomen tah. Angges kirim bae nomor WA na. Tah. Anu meuli meureun ieu. Halo, Bah. Iya nu tadi di Facebook nu ngajual tuyul lain. Oh. Rek dijual berapa? Stay hasil kabeli rokok mah. Kurang warna merah seselop. Oke, slow, oke ditransfer. Oke, terang. Ya tuyul yang ditransfer pakai eta Slepi. Oke. Waalaikumsalam. Bapak kuno ngajual aceng, bapak nggak cinta dari ke aceng. Itu cinta ceng, kaceng. Deh tuh, kopi bapak beak. Tinggal kue bapak celok kopi jadi demi aceng. Nges buat aceng. Ngilu kawa jeung mamang loh, mamang itu nomor loh. Lu rajin nyopet duit no, oke? Lu ngisinkeun bapak. Oh, kayak kadang siap-siap bawa barang-barang na asup ka na botol loh. Udah ciriknya. Namun gebuk-gebuk, bebeda ke bapak. Telepon bapak bawa miss call. Oh, nges. Geus loba duit, geus kaya lah ulap aing emas ngebadeg. Sugan ketemu jelema miskin, cu. Uhuy, ku. Liur hujan bayar listrik, hujan bayar motor, kemana aja apa itu? Pinjaman baik gitunya, tapi bisa tuh diinjeman, lain, tuin. Lumayan yuk, wis mantas ngajual langka berit. Lumayan. Mantep. Yuhu. Baru nih. Meureun be. Papaladin. Oke. Kayak kasih kamera nama. Anak meureun be. Yang gimana dibahas ya? Oh, mau becak kurang gitu. Reddit. Ini di mana? Di toko tapi ya. Wow, mantap. Kamera nakit. Tilu. Aing kasana mah. Kamari aya aing nu 4 5 kamera aing mah. Ulah be mau mawana lah. Ini baru mah. Bagus ning tuh. Aing bagus di mah. Ulah be itu sombong. Siapa karti lo sombong? Aing mah 4 5 di mah. Izin Pak Ci wae. Lumayan. Saya tadi lu kan di mana? Jalan ke Badit dong. Oh, siapa sih? Nok ngajak-ngajak aing. Aing pulak ngajak-ngajak siapa ding deh. Apa ini ngaredit? Ah, makana eta anjing jeung. Mainan apa? Oh, udah jangan miskin ya. Mana? Boleh. Gitu. Makanya yoi. Sekarang dia miskin sih. Sering lo miskin banget. Ada kain. Bukan ke dia? Pinjam duit. Kayak nyimpen duit tuh naik meren. Awah. Gue mencari jangan miskin lo mencari. Telepal. Terus ada kain. Sini tuh. Nangdi.
kagak mau duit. Oh, itulah. Gitu. HP anyar. Iya dong, habis ngojol lang beri. Tuh. Miskin. Tahu tuh, kita mah hurungnya kayak gitu. Ejonya. Oh, jing. Apa nih ejo tuh mah? Boy. Ada edit loh. Iya dong. Apa? Ya. Wow, wuhui. Bul. Aing coli keluar cek kelapa, Pak. Kau kata keluar di kelapa. Naon? Emang sirip warna burung tuh. Blon dia. Woi man, emang bau can main hutan nih mah. Oh, jing ngami berkieu. Anjing. Bau. Anjing. Aduh bau anjing. Woi yuk. Paling ada kamu sih ya. Bau ongko didinya bae. Bau tak beki. Bau anjing sih ya. Buka deh. Itu mandi pada anjing ya. Bau. Bau. Saya yang dahar ieu, aing can dahar di lupoe. Aya dahar. Saya sakotok kata dia. Tunggu duit tuh aing minjem. Siang dahar. Ayat tuh kayak cuma 5 itu. Saya sama reban kotok. Oke deh. Ayam sia. Tuh, oke, pada bikin kotok mending kasih apa yang dibikin. Balokon sih. Kata si budak. Kalau ada aing bayar, tapi aing boga duit sih ya. Berberek wing. Kamu jadi ini mau udah. Anjing sih ya. Bawa motor Jerman bau kelok mandi lah. Anjing. Jangan beri. Oh, Aja kena bisnis jing. apa yang ngeredit? Woi, man. Eta. Yang buat jejak si miskin teh ini. Oh, jing. Biasa yuk. Suku nanda. Emang nak kadik gitu. Itu datang gitu baik kurang sih. Tidak miskin. Oh, buat dari kadia, jem duit. Pantesan bau nak. Cek tim gitu. Nah, cuma maksud kos kieu ya. Nah, kalau mana awas ya ini ada berapa? Woi, ini 7 juta. Sakit bukan toh? Pedahuan Cina emas 2 kilo. Sombong, sombong ya. Lu tompel, oi. Yo, tompel lain. Cila deh. Di Berapa harga anak? emas kena 10 kilo. Tuh, Kasipin tuh. ora amat dia. Bating. Ani mah, hiji tingkat. Ini boga mas biasa bae. Oh, Boga mana? mas sekilo lang. Duit gen 4 lembar doang ya. Elek emas aing mah. Di dong. Apa nang nimu ge dia? Jangan diting. Lah bebeca. Emang tadi gelang. Gali cek awas ya. Gelang nasi dah. Kayak kada kada. Emas tuh tak ada lah. Masalah masih pit. Batin. Ini apa ini? Nyawa jimat. Ya jimat tai dia. Nanya tidak? Ya baju seberada aja. Ayo gerak, apalah no? Mana gerak setor ya kah apa? Mana bah? Harus gerak setor. Beja berapa? Terus. Beja berapa? Terus. Sin. Oh, sin. Jara sin. Si. Oh, terus. Ya. 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 Ya jabar. Ya jabar ya. Bapak sih ya. Baik aja ini bah. Baju di kapal lagi. Arangan terus. Ngaji bagus 40 tahun. Waalaikumsalam. Salam. Nanti ya. Kenaon? Anak buah aing. Oh, Iya, Bah. Kenaon? Anjing ngaji. yang duit. Yang duit. Oh. Main apa sih ya? Tenang bae masalah duit mah. Geus diatur ku Gusti Allah. Geus sabar bae aceng Allah. Kayak duit mah meunang pokona mah. Kayak leumpang bae ka ditu kayak meunang. Oh, rezeki mah datang dari mana-mana. Osok nonjol dina sepi teh osok nonjol rezeki mah. Oh gitu, Bah. Oh. Sok Lewat. Atuh deuleu bae murid aing. Geus 40 tahun di tobat becus. Ih. Palongo berarti, Bah. Oh, hebat ya mah. Tuh. Aduh kembali, balik bae, nengin ngaji. Malu, Bah. Juga nih, Geus mau ngeseueuh. Hmm. Gua tarapeh. Nengin balik ke ditu sih lah. Hebahnya nuhun ya. Oh. Jangan di jalan ya. Oh.
Tai paling laya. Heeh. Karena Iki mah kewek geus diatur. Nuhun, Bah. Juga nonjol tuh dina sepiteng. Lanjutkan mal, Bah. Lanjutkeun dong. Yes, ya aku mah. Tidak isuk. Ih. Ah, sini tuh lah aing. Itu mainnya mah. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu salaman. Salaman ulah. Ulah. Itu mainnya apa? Mau es aing lah ngajarin si Abah 40 tahun. Itu bener-bener. Aduh. Ipan muka sepak botol. Ngomong ada. Katanya. Ya botol. Iya botol minyak. Mana naona? Penasaran nih mah. Naon ya? Tolong, buka kenalin. Sasia. Yul, Tuyul. Tuyul apa tuyul? tuyul. Tuyul. Nggak keluar mual. Ndek, bukakan leur. Kumaha mukana? Pelintirkan tutup ra. Pakulun pakawetan. Kidul. Sabar oh. Oh, Astagfirullahaladzim. Dahan sia. Sasia. I'm tuyul. Tuyul. Kayak. Biasanya mah tuyul nu sok kalau dina botol mah bisa nyara duitnya. Gampang itu mah. Bener Tapi bisa. bener, tapi syarat mah. Syarat nak. Oh, lah kabeh ge. Naon Cek apa syaratna? aing ge, unggal poe kudu mikinan kopi ka aing. Kopi naon? Kopi nan los eta mah bebas. Peoplet. Ulah eta mah pahit tengeunah. Tengeunah bae. Tuyul jeung pulah pilih. Geus gampang eta mah, nu penting bisa nyenain kaya ho. Leutik kita mah leutik. Geus, soalnya ingin balas dendam ka budak. Aing ku budak diledekan bahasa Yul. Parah meureun. Oke, Tuan. Geus ya, gara-gara ka ditu. Kala. Baris lah, baris. Balik kanan. Jalan. Wah, rezeki anak soleh mah gitu, yul di jalan. Aing tes kan abah yuk, jadi menang kia yang. Insyaallah. Ngantuk. Duit saya udah masuk rumahnya. Ngantuk tapi nah. Udah pada sombong heula ya. Da sombong pan ka budak, woi cenah si Udin mah loba duit. Tap. Iya bisnis, aduh bisnis nang kaberit mah. Seungit kaberit asik. Yuhu. Ya, aduh Gusti yang mana. Enak minyak goreng pengen mah. Gemes tete Enaknya es nih. gemes aku memang gemes ingin aku remes.
Oi man. Oi. Sing lo keso. Oh, jangan mas aing yo sing anu maling yo. Maling mas 2 kilo lah aing. Ih, beranya tadi. Gocap, 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 gocap. Hei. Lah, serem. Lain. Udah kau Adem. Oh suruh itu, kobong lah. Mana? Kobong. Yang mah. Gusting, apa nak kasih dia? Oh, jangan baca. Suruh itu. Baca apa? Oh, tuh. Bukan anak buah. Salang. Dengan khas. Oh, itu jaket segitu. Atuh lagi, mayar fitra. Tidak boleh. Sudah, Uti. Tiris. Mas, Hah? siya dapat tua. Hayul. Pinter sih ya. Wih. Ini. Pas segala yul. Wih, emas. 2 kilo. Duit. Yul, pinter sih Yul. Data. Menang Yul. Ya, kesuai mapan. Ngegeter Yul. Grogi. Menurut loba. Terus. Nggak asup di mal. Nunggu. Langit sing Mansa, apa itu gua? Kayak di tanah anjing. Keren. Oi, kunaon? Mansa. Iya, bilang aing leungit. Emas. Iya, hideung teh. Aing euy. Ieu sing mah. Ieu kunaon? Aing tah butuh ngajaran siu. Putih-putih eueuh. Baju aing. Arana yang Wario. Sanu. Ya makarang baju aing emas 2 kilo. Tok. Helah kada. Sanu wa. Si miskin euy. Oh, ya si miskin yang curiga tak si miskin. Agak curiga yo. Oh, baju aing jijina peninggalan yo. Pakai moyang. Angkun. Di mana? Pernah aing mah. Sanyanto. Tangan be pokona mah. Tangan bayu. Ayo tangan. Ayo be. Ayo gas ke pada IQ be gubal ga mana yo? Ini mana itu? Yang kredit. Ayo. Ayo jangan si miskin. Emas nang meuli mahal-mahal 2 kilo. Orang kaya baru nih bos. Senggol dong. Batu kan? Yul.
kita naikin. Orang selfie. Guri yuk, kan selfie lu. Seri. Aduh, nanggung Yul. Siapa ada kerjaan bagus Yul. Rekrut pengen jadi tim main. Wah, iya siap nih, skinnya. Siap pengen untuk keluar ini mas ya. Tapi main yo di diri yo. Wah, bahaya siap. Wah, boy. Saing siap. Bau ya bisa masuk. Pagi saing yo. Saya miskin bayar. Miskin bayar dah. Saya miskin. Asik jual emas 2 kilo tokan dilan. Ayo jay. Ayo ulang betul jual miskin. Ya. Bukan naon sih. Luyul. Bukan yang bayu. Mali. Maling baik. Tegas ada apa? Kayak sampai doang ini. Bikin kembali nih bos. Enggak dong. Asik kenal bos. Kenal sih kemana meren? Tak, bawa kursi ya. Jadi pecat lah boy. Bos begitu. Balik.